kao i ime pomenutog udruženja građana Potomak Nemanjića. Da apsolutno niko nema prava potpisivanja, kapitulacije ili otuđenja jednog milimetra naše svete zemlje, naše otadžbine Srbije, kao i svih njenih teritorija, bilo da su obuhvaćene takozvanom užom Srbijom, bilo da su obuhvaćene takozvanim socijalističkim autonomnim pokrajinama na severu Vojvodina, na jugu Kosovo i Metohija. Dakle, nama, naši preci koji su ostavili u amanet i koji su nam zavetovali očuvanje naše otadžbine, daju za prava da se mi, poštovani građani, draga braćo i sestre, na današnji sveti dan, na današnji dan kada je stradala kompletna srpska elita, svi rodoljubi na čelu sa našim svetim knjaz carom Lazarom nas i obavezuje ujedno da istrajemo i da sačuvamo naše nasleđe naših potomaka za naše buduće generacije. Dakle, ovo je ujedno i, da kažemo, kraj našeg obraćanja. Poštovani građani, draga braćo i sestre, svih srpskih zemalja, Vaskolike pravoslavne vaseljene, naše majke Srbije, želimo vam da provedete ovaj današnji dan u miru, u sećanju i pijetetu na naše istorijske prošle slavne dane i da iskažemo jedno poštovanje svima onima koji su ginuli za našu današnju otadžbinu Srbiju. Zahvaljujemo se, Bog vas sve blagoslovio. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.